Hai, hanya Nara Alda de Almeida, hau karakhato hanya bos festas do Santo Natal 2024 hanya maluk timaruan sirahotu iha rai liur nomos iha rai laran. Hau espera iha Natal oromboti dane imi hotu bele halibur hamutu ko família sira belung amigos sirahotu ba ema sarbe makimi hadomi halibur malu hodia hodame hopas hodisimu itanya na Jesus ne presença iha mundo. No hau ne desejo ba tinamfong atau tinamfong ne sai dia klitamba ita hotu a família itanya plano sarbe ita plano ba tinamfong bele realiza hodiak te bele atingi itanya plano hotu hodiak na homaromak nia graça. Hau desejo bot hotu dia klilio ba itanya nação timor atu morishadame no paz no dok husi conflitos rahotu. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Kita haluhan assiste hau ia konserto Natal iha Jamen TV.